Kan long le se ke Jingma ke bakrau ki Paidbah. Kam tam ki trash nong ki bron hajan ke jedok krok nong spung West Khas Hills. Namar ke Jingbret Pathar jong ki katu kat ne ki Briu ki Tiar hospital ki bala depan Pyndonkam. Ki bala ban wan ra Jingma kam tam ha ke ne ka por ba ka perthai ka mad ke jing shat len shop ha ke jing pang covid khat khandai. Ya ka ne la sakhi men ha ka singi balang jong ta yau. Ha ka ba ka kenhun jong ka Green Tech Foundation. Ka wen ki kenhun ba mi na ka banta ban yadai ka me mariang kalalap ya sibun ki Tiar hospital ki bala depan Pyndonkam. Ya kabala wan berat Pathar po kate jaka. Hakabai David kene ke benta kate ke kenhon kala lej ban ujoru Ahmad Udisi West Khas Hills District ba tilingwa bat kumju shaka di MNHO ka Dr. Mbare ban kentu bakide ban shimkhia mardori kate ka kam. Usketri ke Green Tech Foundation uba korbar lang imle ulong ba ka jingle jungini ki breu kala penlongi ke kenhon bakan snukhia hadu kata-kata namar kane kam dai tangka ba penjabo e kami mariang ndrai ka warra jeng maru iki Paidbah. Hading kejengwan kedua jongi yang DC jangan nonton. Ngelawan bu yang komplain kalau kejengwan berat di biomedical waste sampai po national highway abahap po coba West Khas Hills. Tinggal 8 pau kejeng sokia kebetulan nak kalian jongi ki Green Tech Foundation Meghalaya. Di kum sekretari jong ka Green Tech Foundation dari petang ini ka Mei Mariam ka penpau ini sibun kejeng smosi mengibu kejeng sokia halor kejengwan berat itu kinyut sampai hakmat jong ketika surap. Yang mentah hisipor lagi iba kemudian ketua kajeng long kiskul kajeng yat jung kiskul di kelas sulat nak kena berki happy birthday nama ketika letiyat jung kibriu hi di hadir kajeng kedu yu DC mentah ulah penpawa ba yakikam ulah penyat syakmat bala yu sibun ki komplain tu benda kali jung ilkum ka foundation ngelawan pendap ya kata benta bola ulah rukum ju bun yat bet yakakam padun simkam yakitu tiba ken yakikendan berkum ka an ke bala bu nak kali jung ka sapah di hakaju kapor bayi kini ki biomedical waste nak liam jeng ki health department lay lade banyo layo ikejeng hikai nak liam ke WHO nak liam jeng ka National AIDS Control Organization kila ai ikejeng hikai berki rules naka biomedical waste rule 2016 di ikejeng kan jeng ki ladan sibun bat ngangit scam ban nak liam jeng ki briu ki balik kini kam boman ban ongno kapun jaklia ya kami mariang dengan skam baik kiwe dukan longan nuksa ba kimde banle ban berpathar ya ki jaklia harus surok kam tam gajing smokia ki babun ki ba le manta ki lapan i bangi hangi ka Green Tech Foundation kum ju klapa ya ki complaints ki babun ki ong ba ki Paidbah hi ki metrei lang bat ka sarkar ba ka sarkar kam trei tingi nak liang Green Tech Foundation kum ju ni kentu kan pam ya baro ki Paidbah ong sung jang jalam Meghalaya yang ini senok tilang nak bantah ka kuy kesuba jong kami mariang